Tretja zaporedna zmaga v Ljudskem vrtu proti ekipi Brava. 2-0 je bil končni rezultat, ki je bil postavljen tik pred koncem z izjemnim zadetkom Soudanija, no za Maribor pa je prvi gol že v 16. minuti dosegel Nejc Viher. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Čestitam momcima pobjedu, poklanjam ljudima koji su sinoć do 1 sat čistili ovaj teren, svima uposlenicima u klubu, svim navijačima koji su odazvali, koji su došli, hvala im, pokazali smo jedno jedinstvo. Ja jučer sam sumnjao da ćemo igrati. Nećemo se lagati, nismo naravno bili dobri, postavili smo neke visoke standarde, ali ovakvu utakmicu smo izgubili u decembru. Izgubili smo od Aluminija ovakvu istu utakmicu, tako da nešto smo i naučili. Mislim da smo nešto naučili i danas najvažnija 3 boda, a sigurno da nismo onako zadovoljni prezentacijom. Meni je vedno nekaj posebnega, sploh igram. Zdaj, da sem še dal gol, še toliko bolj. Ja, imamo pa zelo dosti dobrih igralcev in jaz vsako priložnost, ko dobim, bom probal maksimalno izkoristiti. Mislim, da se kot ekipa dvigujemo in to smo tudi potrdili z nizom in zdaj moramo samo nadaljevati v tej smeri.